I pozdrav ljudi, evo nas opet na Floxicraftu. Znači u prethodnoj epizodi smo završili bazu, naravno tu ima još dosta stvari da se sređuje, ali opet jednostavno veliki deo odrađen, tako da sada mislim da je konačno vreme da se odradi interijer i to imamo, ja mislim 3, pa čak i možda ako računamo skroz ono gore 4 sprata da uradimo. Tako da bukvalno ću vas spasiti da ne gledate dekorisanje 4 sprata, nego ću vam pokazati finalni rezultat svega toga, tako da vidimo se kad to završim. I na kratko moram da se ubacim u sred epizode, zato što kao što vidite dodao sam određenu količinu modova i želeo sam samo da vam prikažem otprilike šta sam dodao i kako to izgleda. Za početak vidjet ćete da prasa imaju animaciju, beži prasa, beži brže. Vidite, imaju toku cool animaciju i to je Fresh Animations, to je onako default verzija Fresh Animationsa. Zatim ćete vidjeti još jedno prase, ovo sa krunom na glavi, kako malo drugačije skače i malo drugačije trči. To je Fresh Animations ekstenzija za igrača. Tako da mnogo cool izgleda, jer ovako kada pritisnete F5 ne dobijate onaj statičan lik igrača koji je predosadan za gledanje iskreno. I iskreno moj omiljeni imate sa alatkama, samo da probam to, ovo ja imam u svom preživljavanju, ali svakako bi vam pokazao. Vidite kako imamo drvo, naravno vidite kako imamo ovako ovo gusto lišće, to je Vanilla Twigs. Samo kucajte na internetu Vanilla Twigs, izaberite jednostavno koje želite promjene da vam budu uključene i evo, na primjer ovo je Continuity, koji dozvoljava jednostavno teksturama tako da se spoje. Vanilla Twigs omogućava, na primjer, konkretno da lišće bude ovako malo gušće, a ovaj mod koji daje druge animacije u prvom licu se naziva Hold My Items, gdje, na primjer, kad držite lampu, evo da vidite, ona više nije onako dosadno postavljena, nego je zapravo držite i zamislite koliko cool izgleda kad bi zapravo, ne znam, nija išli da sečete drva ili u pećinu možda, dobijete taj realističan izgled svega toga. I evo, vidite kako izgleda samo cepanje drva. Jednostavno dobija totalno neki drugi izgled gdje zapravo mnogo sve življe izgleda kao da je igrica updateovana, znači Minecraft 2.0. To je to što bih od modova pričao za sada. Uglavnom ćete vidjeti u nastavku mog igranja još neke modove, ako vas još nešto interesuje ja slobodno mogu da vam objasnim, tako da. Vraćamo se na epizodu. I evo, sada konačno možete da vidite kako kuća izgleda iznutra. Podelio sam ovako moju prostoriju ovako na 2 dela, jer ne volim da bude jednostavno sve tako spojeno u jednu prostoriju, barem neki privid da daš odvojenosti i onda ovo sve izgleda mnogo veće. Možete vidjeti kako ovako veća kuhinja izgleda zajedno sa nekim, ne znam ja, kao nekim storageom sa strane i ovaj detalj gdje se ostavlja hrana. Tu su baneri, tu je neka nasumična dekoracija, također i sa knjigama. Kad ne znate, kad vam je prazan prostor, imate 2 opcije ili možda čak i 3. Imate ovu opciju da postavljate burad, generalno knjige, cveće ili slike. To vam je opcija ako baš nemate ništa da dodate na taj prazan prostor. Ovdje imamo opet taj neki hodnik i ovaj ovako kao fantomski zid koji kao da razdvaja ova 2 dela, ove 2 prostorije i kao i radi i ne radi to i mnogo mi se sviđa efekat. Ovo je radionica, ovo je jedna jako cool stvar. Znači ovo smo dobili opciju da uradimo na serveru gdje možemo bukvalno od armor standa da napravimo manekena našeg skina. I to mi daje mnogo dobrih ideja šta bih zapravo mogao da uradim. I samo da završim sa turom i mislim da imamo jednu dobru avanturu pred nama. Ovdje imamo kao neku malu laboratorijicu, ništa spektakularno. I za kraj bih vam pokazao kako izgleda spavaća soba. Tu nisam ništa pretjerivao, samo sam htio, inače ovdje stoji krevet, ali jednostavno svaki put putovanje od ozdo do ovdje je previše samo. Tako da, ovdje sam samo dodao neke bazične detalje, čisto da to izgleda onako kao spavaća soba i to je to. Spomenuo sam da možemo od armor standa da napravimo manekena i ideja mi je da iskoristim situaciju, pošto Frosty trenutno nije na serveru, Vibuem jeste, želeo sam malo da napravim jedno iznenađenje, da iskoristim armor stand
da napravim bukvalno ogromnu količinu klonova sebe ispred baze njihove i da stanem ja negde sa njima, pošto ako pogledamo ovako, naravno kad bi skinuo ceo oklop, dosta je teško pretpostaviti ko je zapravo pravi. Tako da moram samo da obratim pažnju da nazovem isto filozof MC, zato što da slučajno sam sebe ne bih odao. Tako da, idemo brzo kod prvo Frostija, zato što mi za to treba vremena da odem kod njega i pre nego što je došao da napravimo jednu foru, da vidimo kako će da reaguje. I da vas ne uskratim za ovaj početni deo, želim što više da pozovem ljudi sa servera ovde u krčmu i onda mi treba jednostavno dosta mesta. Krevet originalno ne bi trebao da bude tu, ali jeste. I sada da vidite ko su zapravo domaćini. Dobro, ja sam onaj glavni. Dok ovdje imamo Radovana i ja se nadam da prepoznajete ovu personu. Da, to je naš drugi šanker, The Serbian Enderman. Tako da, čak se i on pojavio u našoj krčmi. To je sve što sam želeo da pokažem i prebacujemo se na dalje igranje. Sada, kada smo, evo je Frostijeva baza, prvo moram da mu postavim ruke, save, damo mač u ruke, uzmi mač, damo mač u ruke, change tab, mannequin, samo gledam da se Frosty ne pojavi sada, change type, armor stand, i fora je samo da skinem armor i da stanem, na primjer, pored ovako. Sada čekamo da li će Frosty da se pojavi, evo ga. Evo, čuješ nas trenutno, sigurno. Slobodno izađi napolje. Filozofe? Sad ja ne znam, da li možda pretpostaviš ko je pravi? Pa s obzirom na to da tebi pi... Ne. Ovoliki trud. Jao. Znači, znaš koliko sam samo gledao, da li može da se provali kao da li sam pravi. Zaboravio sam na voice chat. Ne. Nema veze. Ali svakako mi je fora bila samo onako da izađeš iz kuće i vidiš ovo. Nisam ovo očekivao. Pazi, da sam imao više vremena, ideja mi je bila da postavim možda i par njih gore. Čisto onako da sa svih strana gdje god da pogledaš, samo onako gledam u tebe. Kome još planiraš ovo da uradiš? Hoću vibujem još ovo da pokušam i to je to, pošto jednostavno ovo je jedva uspjelo. Ali sad znam deo gdje ne smem da ništa pričam. Tako da samo ću da stanem onako pored njega i da bude u pozoru, samo ovako. I u trenutku kada se okrene leđima udarit ću ga možda jednom, dva puta i to je to. Treba pomoć, inače, za vibe. Iskreno da, znači moramo onako malo da budemo brži. Čekaj, prvo moramo sve ovo da pomerimo pa idemo dalje. Ja mislim da ne može... Povlačim šta sam krenuo kažem. Znači mislio sam da prvo mora i se pretvore u armor standove, dobro je da ne mora. Ne mene! O, čekaj. Ja nema volko mače, ovo će bude zapravo predobro. Znači dovoljno mi je bilo zanimljivo kad sam tebe htio da zeznem, sad je ovo još zanimljivije. Mislim da je to. Vidite ja. Ja, majko. Ovo je fora. Samo što vidim gde je, evo ga. Da vidimo šta su to pripremili. Stižem kući polako. What the hell je ovo filozof napravio? Koliko je ovdje skinova njegovih? What the hell? Mislim da treba da pronađem pravog, a? Koji li je pravi, čekaj da vidim. Ovaj nema mač. Jesi ti pravi filozof? Au! Možda i nisi. Možda tako namjerno stavi... Ni ovaj nema. Možda tako namjerno stavio da me zbuni. Ja da sam pravi filozof, gdje bi bio? Avo? Nisi ti. Da nisi ti?
Ili možda sam ja. Znači, koliko je vremena ovdje utrošeno sa pomoći jednog prijatelja tamo. On je bio prva žrtva ovog trika. Ovo je, kako si pokazao kad meni ovo ispalo kao ona iskrivena kamera, kao sa onom sa pomoći prijatelja, onako pa si pokazao tamo. Ne? Znači koliko je ovo propalo prvi put na Frostiju, gdje ja sam mislio da se neće vidjeti da ja pričam na voice chatu i ako i pitam kao možeš li da pogledaš ko je pravi i samo vidiš Frostija onako okreće se odmah ka meni, pa na tebi je mikrofon. Znači Terminator film, onako od nasumičak samo se okreće. Nice, dobra fora. Ali samo zamisli scenu gdje je onako u kućici si i samo onako izlaziš i vidiš ovo. Dobre. A pazi, znaš koji je najzabavniji deo? Uklanjanje njih. Da, mora da ih ubiš. Čekaj, zašto je jedan završio ovdje, pazi ovo. Pa morao sam da ga likvidiram. Aha. Znači svi su imali posebne metode umiranja. Pazi, na posljednjem otklanjanju svih je Frosty krenuo mene da napada, tako da... Koliko je ovo zapravo dobra fora bila. Znači nisam očekivao da ovoliko uspe, ali ako ništa, bilo je smešno. Znači prvi fail na Frostiju je bio smešan i ovo je zapravo na vibe-u uspjelo. Tako da, mislim da je naša misija uspjela za danas. Sada se nalazimo u creative modu i želio bih da prikažem na koji način ćemo da pravimo sljedeći projekat. Sljedeća ideja mi je da napravim drveće, odnosno samu šumu na ostrvu iza moje ili ispred, kako god da gledate, od moje krčme. Ono što sam ja prvo skapirao je da jednostavno možemo da napravimo koliko želimo da bude u visinu i to na primjer možemo ovako, pošto stvarno planiram da bude malo više drveće, ali opet mislim da čak može i više od ovoga. Na primjer imamo ovaj stup i to bi možda malo bilo dosadno da ostane na ovom nivou i onda možemo da ga dodamo da bude malo realni. I to možemo da uradimo sa ogradom i onda da dodamo eventualno ovako nešto. Tipa malo tamnije drvo zato što kapiram da bi ovdje senka bila dosta jača i onda dodamo malo svetlije drvo i ovo bi bilo bukvalno ovako celokupno drvo. Ja bih želeo da grane krenu otprilike odavde i onda sa ove strane možemo da dodamo kapiju. Sada možete vidjeti koji smo rezultat dobili. Jednostavno ja sam samo ponavljao ovaj oblik, samo onako malo sam menjao čisto da ne bude baš monotono. I evo možete vidjeti kakve sam sve oblike dobio, tako da i vi možete nešto na sličan način da uradite i verujem da nećete pogrešiti. Evo sad na primjer ovo mi se nešto ne dopada. To možemo da promenimo i da postavimo, na primjer, da bude, ne znam, ovako. I to je to. Sada moramo da dodamo lišće. Sada gledamo da obavijemo sve grane koje smo postavili. U slučaju građenja, zamislite, na primjer, da je ovo pravo drvo. I kao sunce će svakako udarati na najvišim delovima drveća. Tako da je možda ideja da na donjim delovima postavimo ovo obično hrastovo lišće, a tek na vrhu da postavimo ovo svetlije, zato što ako tu udara sunce, onda ima mnogo više smisla. I sad možete vidjeti finalni rezultat šta sam dobio. Ovo pored je samo bio eksperiment, šta mogu da uradim i jednostavno jako mi se dopada. Opet, ovo je bilo malo eksperimentisanje od različitih stvari koje sam naučio, koje sam video, pa sam sad malo krenuo ja da uradim. Tako da, skapirali su da jednostavno samo treba da postavite ovako grane, da iole budu u nekoj toj distanci, da opet može ovako da se spoji, kao da gradite krugove. Imate ovaj prvi, drugi, treći i četvrti. Sad, oni na prvu loptu nisu toliko vidljivi jer ih ja tek na kraju malo spojim da bi dobio jednostavno tu gustinu samog drveta. Sljedeći put kad se vidimo, ja ću krenuti da gradim drveće, tako da vidimo se na Floxiju.
E sada, svaki plan ima svoj početak. Pre svega, meni je trebao most da bi ja mogao jednostavno konstantno da prelazim do svoje baze, pošto se drveće nalazi praktično na odvojenom ostrvu u odnosu na moju bazu. Tako da mi treba jednostavno onako efikasan put da ne bi konstantno išao brodiće, jer naporno je, učinit će mi gradnju praktično pakao. Tako da, kao što sam rekao, svaki projekat ima početak, a to je građenje mosta. E sada prelazimo na slađi deo, odnosno građenje drveća, pošto da bi imali šumu potrebno nam je drveće, jel te? Ja sam želeo da napravim varijaciju u smislu visina, jer opet imam taj jedan dizajn za početak što se tiče drveća, ali opet pravim razliku u visini tako što nisu na istoj visini same površine, zemlja nije na istoj visini. Tako da ću uvek varirati u nekoj količini i to nam je potrebno kada gledamo iz daljine, da opet vidimo jednostavno tu različitost u visini, da ne bi dobili takav lažan izgled same šume. Da bi imao prostor da popunim sam, da kažemo, centar šume sa varijacijama drveća. Sada već vidimo prvu varijaciju drveća, gdje primjećujete kako koristim azaliju. Azaliju koristim, vjerojatno sam već spomenuo u klipu, ali jednostavno sad da poentiram. Koristimo je kao neki svetliji deo samog drveta, u smislu deo koji je obasjan suncem, jer građevine najbolje izgledaju kada jednostavno realno možete da ih objasnite. Ne mora sve da bude realno objašnjivo, jednostavno može i da bude fantazija, ali mnogo vam nešto dobro izgleda kad razumete zašto je to tu, jer onda detalji, da ne bi ispali čudni, imaju svoje objašnjenje. Tada detalji neće biti loši. Kakav god blok da postavite. Sunce, kako je lepo osjećaj trčati konjem kroz ovaj cherry bajam. Okej, lepa baza. Izvolite, slobodno. Ja imam već više stvari vidim, tipa možeš da staviš staklo preko krova i onda da napraviš neku standardnu ovako bazu u sredini. Ili možeš da napraviš da ti ovaj centralni deo bude onako potpuno prirodan, tipa jezero, drveće, baš onako kao što ti je sad, samo malo onako da pojačaš ovaj efekt. Jezero mi se najviše sviđa, znaš? A ako ti se to dopada, to nije loša ideja, dodamo neko drvo, možda čak i više, imaš ti prostora za bazu i centralno da ti bude onako, čim ti uđu u bazu da bude u fazonu wow, vrat. I napravimo neki okvir, na primjer, u zavisnosti koliko želiš da bude često. Mislim, to je neka ovako nagla ideja. Šta misliš o ideji da ovde ili malko iznad napraviš top? I da ti na primjer ovaj deo bude kao oružarnica. Lupam oklopi, oružje, strele i te gluposti. Da. Šta misliš na ovo? U stvari da malo. To je brutalno. Ovo je malo bazično, ali u fazonu jedino što bi možda drugačije mogli, imaš li možda, kako se zove, blat, ali packed. Imaš opciju da bude onako sa stepenicama ili malo drugačije, da bude ovako i na primjer ispod možda postaviš lampe koje ja trenutno nemam. Gore možda može nešto ovako. Dole, što znam, ne znam, možda možeš isto ogradu, a možeš i ovo. I ovdje možeš, nemam pojma, nešto. Gdje si prostić? Damn. A vidiš ti ovo dizajniranje interijera, a? Da. What? Ovo je dobro. Ovo je super. Prosti approved, idemo dalje. Yes. Treba da donesem neki pečat i kao da... Bukvalno, znači, sada kad smo pomogli, vajbujemo. Sada možemo da se vratimo na drveće, a što se tiče, ako vas interesuje ostatak njegove baze, pošto
dosta smo više dekorisali nego ono što sam pokazao. Slobodno pogledajte njegovu epizodu, vidjet ćete, jedan deo je uz moju pomoć, njegovo dekorisanje, ostatak će biti, odnosno veliki deo će biti od strane njega, tako da iskreno preporučujem i to da vidite. A mi se vraćamo na naše drveće. Pazi sad koliko je ova varijacija drveta pomogla samoj šumi, gdje napravio sam i još jednu varijaciju koja je niža, da bi jednostavno mogli onako da dobijemo taj lepši efekat kada jednostavno drva nisu jednaka, zato što to zapravo daje izgled da je šuma prava, prirodna, ima različitog drveća, neko svetlije, neko tamnije, neko veće, neko niže. To je jednostavno poenta koja jako dobro izgleda. Ali koliko god mi dobro drvo mogli da napravimo, to ništa ne vredi ako jednostavno sama podloga izgleda neprirodno, nenormalno. Zbog toga je terraformovanje toliko bitno. I, na primjer, konkretno kod mene, možete vidjeti šta sam ja uradio. Moja ideja je bila, blizu reke postavljam blato, odnosno mud, da bi naglasio da je bukvalno u pitanju prelaz od reke na zemlju. I cijela šuma je toliko visoka da ovaj deo zemlje jednostavno jedva može onako da napravi neku posebnu vegetaciju, tipa neko cveće. Toga jednostavno ima toliko minimalno. Zbog toga sam napravio da je dosta onako ne baš previše tamno, ali tamno deluje sa tim jednostavno forama oko korz drta, oko mada i mislim da mnogo dobro izgleda prelaz. Također, mislim da ste vidjeli, ali moram opet da kažem da sam napravio taj prelaz uz pomoć lišća. Mad i zemlja kad koristite lišće između je fenomenalan prelaz. I želeo sam da napravim ovako putić koji će onako izuvijeno ići kroz cijelu šumu, da možete da idete putićem i da vidite svaki mogući detalj. Ali opet sve to izgleda ravno. Na ovaj način ćete ubiti tu ravnoću gdje imate različito kamenje, lišće, možda neka grana otpala, ne znam, možda neko drvo palo. Tako da uvijek možete malo da razmislite, dovoljno ste kreativni i verujem u vas da možete da smislite nešto i bolje od ovoga. I opet ćete biti mnogo zadovoljni kad vi smislite neki konkretan dekor. Jel vidite vi kako ovo izgleda? Znači, brutalan rezultat. Znači, prilično sam zadovoljan kako sam ovo uradio, a i bukvalno kako ne bi, jer koja količina vremena je u ovo uložena. Svakako, ovdje još planiram jedan jedini detalj ovako za kraj koji će da poentira moju poentu same šume. Da poentira poentu, da, to je definitivno izbor reči. Verovatno će vas interesovati ovi znakovi. Šuma se zove šuma tišine. Ako neko prepoznaje naziv, onda ništa, ostavit ćemo to tu. Ovo, ne znam ko je ovo napisao, to nema veze. Moja ideja je da napravim jednostavno da postoji kao jedan drvoseča u ovoj šumi i da napravim neku bazičnu jednu njegovu kuću. Može ovdje da bude njegova kuća, ne treba bude nešto veliko. Sa sobom sam poneo materijal, znači prilično će kućica da bude mala, ali to je poenta jednostavno da samo dobije na toj atmosferi kako postoji taj jedan stanovnik ovdje i to je drvoseča koji čuva ovu šumu. Zamisli ironije, drvoseča koji čuva ovu šumu. Ali da, jednostavno to je lore i mene apsolutno ne interesuje. Znači, neka priča bude da cepa drva, ali jednostavno da ne dozvoljava da cijela šuma bude uništena. Tako da, što da ne, čini se zanimljivo. Dok sa ove strane će biti ovako jedan prozorčić, čisto da može da vidi drvoseča ovako putić, da li neko prolazi, može i sa ove strane. Bitna stvar oko toga zašto ja govorim, zašto ja gradim ovdje neke stvari sa strane, je zato što onda detalji imaju mnogo više smisla i lakše vam je da ih izgradite. Zato što u vašoj glavi oni imaju poentu i zbog toga vam je lakše da napravite nešto što možete da zamislite. I to bi markiralo kraj građenja ove kućice. Znači, na brzinu izgrađena, izgleda jako lepo i ima prostora, dobro, za jednu manju osobu. Evo ga. Zar vi mislite da ja ne bi izgradio interijer?
kakav bi ja to graditelj bio da ne gradim interijer. I evo vidite kakva imerzija može da se stvori jednostavno sa ovakvim građenjem. Znači, malo po malo kad se radi, jednostavno stvarno može da se stvori ova atmosfera koja je uživanje jednostavno da se bude ovdje. Nije neka ogromna građevina, ne znam ni ja šta. Jednostavno je ambijent u pitanju koji ovu građevinu čini fenomenalnom. A mi se svakako vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!